Mathafathafa ubaba kaBholoko ubaba kaBholojo uDr 2+2 wena wawuthi angizwani no2+2 namanga insizwa ngizwana nabo bonke indoda enza isimangaliso yathi ikhetheleza impela sikaze sihlangane kodwa ndoda ngizwile ukukhala kwakho la ukhona uyakhala mina ngiyawazi amagalelo akho kodwa ngiyayithatha imali ezingane zami mina ngiyazi angikwazi okubi ngawo bangakhuluma ngawe kabi bakhulume bathini kodwa mina ngikhumbula okuhle okodwa wakwenza kodwa ndoda nayi inkomo ngithi mina duduza umndeni bokhabazela kogcwabe sithi dudu emndenini wakamkhize nayi inkomo bakwethu sithi umphakathi ma MK amahle angazi noma ngiyawusupport uMK noma ngiwusupport uMK kodwa ithi into yami uthi bengingani support pho ngiyisaphi lenkomo if bengingani support angishongo njalo ko ANC angishongo njalo IFP angishongo njalo DA ukuthi ngiyi-MK kodwa bengiyisaphi inkomo bangayo ni-MK asazi sekuwena ofanlusho nangokudokotela uthi ngizokulethela qathatha uyilethe phakathi eThekwini wasuka kathumelanga uthi kufanele ngiyena siyazwana sizinyanga dokotela uthini namhlanje la osiyami kuhle kakhulu bathi kuhle kakhulu okwenzeka namhlanje ukhombisa lukhulu esizweni sonke nje ukuthi uma singabelaphi kufuna sihloniphane sithandane sisekane ukuhle kukubi ngiyazi ukuthi abantu bacabanga ukuthi kasazanye futhi asiphilelane thina sizovuselela ubuntu ebuntwini ekutheni masingabelaphi asazane sibambisane sizokwazi ukunqoba njengoba sonke sila okwehlele wena kwehlele thina sibuhlungu sishiye konke besingakwenza sathi cha noma ungathi kuba amaphutha noma ungathi kukuphi siyofika thina mabe nguwe nje Nkosi yethu uma sifike sakubona sabeke sikubekayo inkosi izosiphosisa njengoba nike nezwalo lento idume kakhulu ikuthatha la okuwena ukuthi ufuna ikubeke la noma ifuna ukubeke la kodwa indoda nendoda yophiliswa yini isinqumo sayo so njalo nje le ndoda ithi indoda nendoda hayi akufiwa akunqatshwa hayi kodwa phela ke konganqaba uNkulunkulu esevumile inamba yakho uzokunikeza ungayifuni kimi ngalokhu ngifonela mina ngifonele mawuza kimi ungadideki mfoka mlaba lo dokotela inyanga phela iqiniso lithi singahlala so3 la kodwa idlozi lakho ilona eliyoyikhethela ukuthi hayi lo khulumini ngimzwile mina idlozi ilona elisho lo ukuthi ngifuna ukuya lapha ya so naba khethe yakho ngoba indlela ziyi4 wena khethe yakho ukuthi ufuna yini maybe ufuna umanikiniki maybe ufuna umzimba okalimali maybe ufuna umalitinithi so awusho inamba yakho mfowethu bathini bakutholaphi asiphinde sibambeni njalo ku-072 737 8514 namba yakhe phansi komhlaba uyalingana phansi le muthi uyadliwa khona umlaba ula endaweni yasemtuba mawubheka konkodiwe umzimba okhalimali CBD eThekwini noma la eMalukazi uyamthola khona ukhetheleza hayi ngeke ngena ku-internet ungithola noma nguphi MTN everywhere you go khona okweleta uVodacom